Volkswagen Up je jedan od najprodavanijih gradskih autića, a sad ćemo pokazati zašto. Izgledom je Up klasičan Volkswagen, ali za gradsku vožnju, pogotovo za Zagreb, za strogi centar, je po meni bolji od Golfa jer je po dimenzijama lakši za manevrirati i za parkirati. Sad ćemo pokazati kak je jednostavno se u gradu sparkat s ovim malim fićfirićem. A je, kad imaš mali auto, onda je lagan. Tak i meni Mislim da je dosta dobro. Sa Fiesticom je isto dosta dobro, ali ovo je možda malo bolje. Jel si Fiesta 4 vrata isto? 4 vrata. A, 4. Je li ovo benzinac ili dizelaš? Benzinac 1.0, 1.0 atmosferac. Mislim ono, 5 do 6 litara gradska vožnja, semafori, gužve, sve, to je po meni fakat. To je odlično. S obzirom da to na moj dizelaš Fiesta troši više od tvojeg benzinca, ja mislim da je to dosta dobro. Da. Kad se dobije neka konstanta kod 60, 70, 80 na sat, padne ispod 3 litre potrošnje, što je ništa. To je apsolutno ništa, da. Ništa, da. A kaj, koliko konja ima? 60 konja ima, što ja mislim da je malo. Kod Apića se nude 3 opcije. Znači svi su 1.0, imaš 60 konja, 75 konja i 90 konja turbak. 60 konja i 70 konja su isti motor, znači sve isto, samo što je krajnja brzina pomaknuta, znači nije 165 na sat, nek 175, što ništa ne znači. Nekako, ko da je čipirana 60-ka ona. Tako je. A 90-ka je po meni odlična i idealna za grad, jer imaš safta, možeš potegnuti, a opet ne troši previše. Da. Jer ti sa 90 konja na ovaj auto koji ima manje od 1 tone, letiš, vjerujem, da. Iako mislim, probao si ti par puta stisnuti i s ovim tu, kaj najče kad su ovak 1-2 osobe auto može i ovak sa 60 konja, ne bi čovjek očekivao da može čak okej poletiti ono. Mislim, nije sad ono... Nije neka sreća, ali ide. Ali ide, da, okej. Da. Sa ovim možeš fino i on se na 130, 140, malo je glasan, ali nemaš stvarno nikakvih problema. Ne trese se ono i tak neke stvari, ništa. Nemaš osjećaj da se voziš u Apiću, čak to se može usporediti s nekim Golfom. Na većoj brzini ne, ali tak na 130, 140 stvarno može. Pa, 130 je i ograničenje u Hrvatskoj, tak da... Sad kad smo se vozili kroz grad, moraš priznat da uopće nije tvrdo. Ne, baš je... Skroz je neka. Je, pogotovo kad se usporedim sa Burazovim autom, ono. Koji, u miniju, kad pređeš preko rupe, misliš da će ti bubrik izbiti, zato što ti samo razbacate koliko je tvrda osovina i sve. Fakat jako lijepo klizi, baš je mekan. Još Mini ima ove niskoprofilne gume. Tako je, da. Ovo su šta su ovo, mislim, 15-ice, imaš mesa ovolika. Da, to je isto jedna stvar s kojom sam jako zadovoljan. Mislim, ne prelaziš preko rupa s 50 jer te srce boli, ali mogu bi. Možeš, nije bad. Da. Kako ti se ponaša na ovim novim ležićima? Jako dobro. S novim ležićima sam jako zadovoljan zato što je auto kraći od njih. I onda ga fakat digne lijepo. Fakat ga digne i spusti opet dole. Ja ih mrzim, ja na ove ležiće ne mogu vidjeti ono. Kad ih vidim na cesti, rađe bi tišu u drugu ulicu, vozi se 10 minuta duže da izbjegnem jedan taj ležići. Ovo je službeni ORR mobil, što se može vidjeti po ovim svakim naljepnicama i čičkarijama koje imamo po autu. Tipa ova tu naljepnica i gore krovna naljepnica koju ćemo kasnije pokazati. I još ovo nije običan Up, nego je BIC oprema, što ga još malo diže za razliku od ovog suhog. Tipa je ovo 15 sola alu felge sa ovim crvenom kapicom. Imamo naljepnice sa jedne i s druge strane auta, crvene retrovizore, bijelu unutrašnjost, zatamnjena stakla i još neke lajsne s druge strane što ćemo pokazati iz nekog drugog. Iako ovo mali gradski autić, ima veći gepek nego što bi se pomislilo na prvu. Priznajem, ovo tu stvarno nije baš neka sreća, ali još ima false floor koji je sada pun sa svakvim stvarima, ali se može vidjeti da još ima ovoliko mjesta, tako da ako stvarno se ima puno stvari, može se to ubaciti. Isto tako, ako baš zagusti, nije problem spustiti stražna sjedala i onda baš ima ekstremno mjesta za ovako mali autić. Također,
što bi htio napomenuti za Beats opremu, nema rezervni kotač, nego ima veliki subwoofer, veliki bas, koji kod jake muzike stvarno pošteno zna derat. On se nalazi skroz ispod, tako da ga sad neću pokazivati, morao bi sve vaditi van. Isto tako još kod Beats opreme imamo ovu tu kromiranu lajsnicu, koja sa zadnje strane baš još malo diže dojam auta. Apić ni u jednoj opremi ne dolazi ni sa ksenon svjetlima, ni sa ledicama, nego samo sa halogenkama, što je po meni malo šteta, ali u ovom cjenovnom rangu stvarno ne možemo očekivati više. Ali, što je jako dobra stvar po meni, imamo LED dnevna svjetla koja kad su samo ledice upaljene, onda to po meni izgleda jako dobro. Dobrodošli u moj auto. Kao što vidite, unutrašnjost apa je klasično Volkswagenovski minimalistička. Vidi se da je sve, ajmo to tako reći, jako njemačko, sve je posloženo, sve je na svojem mjestu. Beats oprema mu daje ovu bijelu unutrašnjost koja stvarno auto daje zraka i jako je ugodno biti u njemu. Iako je mali gradski autić, ima jako puno ladica i pretinaca gdje se mogu staviti svakakve gluposti, tipa tu napred u tunelu ima jako puno mjesta. Ovaj pretinac je dosta velik, iako je sad pun sa svakakvim stvarima. Imamo u suvozačevim i vozačevim vratima mjesta za jednu veliku bocu i imamo čak 2 cup holdera ovdje i iza. Također, što dolazi kod ove verzije apa, imamo tvornički držač za mobitel, tako da se ne moraju kupovati oni za postaviti, što uvijek ventilaciju malo skrivi, tako. Što se tiče mjesta, vozači i suvozači imaju stvarno puno mjesta, ne može se niko žaliti ovdje napred, ali iza je malo je usko, ali ne smijemo zaboraviti ovaj gradski autić i za prevez 2 ljudi je skroz ok. Za neka duža putovanja trebat ćete stati 1-2 put više na pumpu da se svi malo protegnu, ali nema veze. I s tim još moram napomenuti da je ovo auto registriran na 4 osobe, a ne na 5. Po meni Beats verzija, što je ovaj auto, najveća razlika je unutrašnjosti. Ovo što je ovako fino bijelo i bijeli volan, daje mu ono nešto. Je, malo duše on. Jer, tipa ovaj običan, ajmo to tako reći, običan apić, on ima tu crno. Ima crno, pa ona može biti kao nekakav sample, ko da je, ne znam, ima točkice, ima nešto, ali izgleda doslovno ko da si uzeo najjeftiniji komad plastike. Da, i zalijepio, da. I to mi je grozno. Moram reći, jedna stvar s kojom nikako nisam zadovoljan kod ovog auta, nikako, je ovo za mijenjati retrovizore. Aha, nemaš električno? Nisu električni. Nemaš električno mijenjati retrovizor, to je fakat ono... Tipa na ovoj vozačkoj strani je to skroz ok, jer sam tu. Da, ok. A kad hoću podesiti ovaj na tvojoj strani, treba ići tam, pa se vraćam, pa gledaj, jel dobro, pa nije dobro, pa si okrenuo u drugu stranu. To fakat nije... Grdo. To moram reći da sam jako razočaran. Da, pogotovo zato što je to on, pa auto nije star, mislim ovo je sad kaj... 2017. No, fakat ono, čovjek bi očekivao da od 2017 svaki auto realno ima električni podešavanje. Mislim, ovo je još Volkswagen, to nije Dacia. Da. To i još jedna grda stvar po meni, koja na početku nije toliki problem, ali kad neko vrijeme provedeš sa autom, onda skupiš da te jako komplicira. Ako hoćeš ikakve podatke o vožnji, išta, moraš paliti mobitel, spajati ga na Bluetooth i staviti ovdje. I onda kao imaš aplikaciju koja ti daje podatke. Hoće šta mislim za podatke vožnje? Tipa potrošnja, ček, to ne piše ti tu kao? To ništa ti ne piše, tu samo pišu kilometre. To je zapravo dosta čudno, zanimljivo, onak, to nisam nikad ni čuo ni vidio da ovako tak nešto. Sve je samo preko te aplikacije i onda kad misliš možeš sve preko toga, ne možeš jer s navigacijom ne možeš ništa. Jer ti treba druga aplikacija da bi gledao navigaciju. Da, istina, ne, ali zanimljivo, onak jako čudno u biti. Pogotovo zato što se ne predlaže korištenje mobitela u vožnji, ovo je onak kao da ti mobitel treba biti cijelo vrijeme ispred tebe. Ovo treba biti tu, stalno moraš kopat po njemu. Evo za kraj ovako u unutrašnjosti šta je još jedan za reći, sve ovo što
što smo nabrojali za retrovizore, za ovaj display, tipa ok, ovo je ova manualna klima, sve to u redu, može se uzeti dodatno. Znači ti možeš uzeti električne retrovizore dodatno, ti možeš uzeti veliki display dodatno, ali ja ne kužim razlog zašto Volkswagen iz 2017. godine koji ima, znači nije suhi, bice oprema je dodatno, to je skupa oprema za taj auto. Da. I da se to ne može staviti unutra, Da je kao normalno, bude da. serijski. Da. To sam stvarno jako razočaran, ali evo, osim toga... Ti si znači skroz zadovoljan sa tim? Jes. Nema nikakvog razloga za ograničenje brzine, osim da ljudi dobivaju kazne na tim mjestima. Što je... Niko se ne želi držati toga i onda samo pucaju. Da, slažem se. To je jako velika frustracija. Pogotovo kad je tipa prazan autoput i sad ti možeš i imaš 100 i znaš da ako pređeš 110 da će te neko slikati. A vidi dečka u plavom tamo na motoru. Eto ga, će te dečka u plavom slikati. Da. Ah, ti dečki u plavom.